Om Swastiastu. Suksema atur titiang majang ring pengentar ancara antok galah sampun kapica ring padewekan titiang. Para panureksa sane sumayang titiang, para ulaman sane dahat terus kasih titiang. Asa punika talar sepenton Yowana sane tresna asih titiang. Pini ajang ngiring sarang-sarang ngaturang puja pangastuti ning bakti ring sangkaning ida sanyang widiwasa. Sangkaning pasuecan ida iraga prasida matemu gelung becik ring rahina sane becik puniki. Rahina mangkin titiang jagi mapidato sane mamurda peran generasi muda ring palemahan Bali lan sastra Bali. Ida dane sareng sami Yowana Bali mangkin pinaka panyunjung toma utawi pamuncuk sane jagi nentuang kawentanan bumi Bali ling wekas. Bali lan sastra Bali boya jawantah sarana mabaos. Nanging punika wantah nyelidiki jati diri iraga pinaka krama Bali. Yening iraga para Yowana sampun lali ring basa ibu rasis sapasira malih sane ngerajagang. Ida dane sane wangiang titiang ining kapancing ring tema ageng Atma Kerti udianeng punaning jiwa punika madue tegasane dalam pesan. Atma Kerti tegasnya ne nyuciang atma utawi jiwa. Rasis udianing punaning jiwa metegas taman suci sane nadosang jiwa iraga sampurna. Ring zaman modern puniki akeh Yowana sane jiwane layu. Satuang keni sungsut teknologi lan budaya asing. Iriki peran basa lan sastra Bali dayos toyo ening sane nyiramin taman jiwa iraga. Sastra Bali punika medaging ajah-ajahan tatwa miwah etika sane prasida nadosang jiwa iraga deg-deg. Tanpa sastra jiwa iraga jagi puyung. Rajagang sastra Bali puniki wantah silih tunggil pemargi Atma Kerti. Inggih punika nyuciang pikayun mangda nenten lali ring kahanaan jati diri. Rasis napi sane patut kelaksanyang oleh iraga para Yowana. Solusine wantah tiga. Ka pertama nadosang media sosial pinaka pasrama digital. Nyiring gunayang Instagram, TikTok, dan YouTube. Anggen nyobiahang kawentan sastra Bali, nyiring karyaning konten satwa Bali, anggen tawi sloko-sloko sane keimbuheng antuk musik modern. Mangda dados becik kacinga. Kaping kalih bangga membawas Bali. Sampunang iraga rumasa endose membawas Bali. Iraga patut nincapang rasa bangga santukang bahasa Bali punika madarba undang-undang utawi anggah ungguhin bahasa. Sane nyinyihang rasa hormat miwah tata krama sane luwih. Kaping 3 ngulati sastra Bali dados sasuluh hidup. Sastra Bali patut kawacan karasepin rasis kelaksana yang ring keuripan puniki sane jagi endosang jiwa iraga purna utawi sampurna. Pinaka panyinap titiang manggapti ring para Yowana sareng sami ngiring dap-dapin malih taman jiwa iraga antuk melajahin basa lan sastra Bali. Atma Kerti nenten jawantah upacara nanging laksana nyata ajagang warisan leluhur. Ngiring dados Yowana sane modern ring jiwa nanging tetep Bali ring sajo ring jiwa. Kadi asa punika sane prasida aturang titiang yening wenten kruna utawi basa titiang ne terminak ring arsa titiang nunas garena sinampura titiang puput antuk parama santi. Om santi 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 om. Om Swastiastu. Matur semua aturin titiang manjaring pengentar acara sandukan galai sane becik puniki kapica ring padewekan titiang. Sane dahat singihan titiang para panureksa lan para pemilat wimekara pidarta mabasa Bali sane asihin titiang. Rasa angayu bagya aturin titiang ring ida sang yang widiwasa. Sandukan galai sane becik puniki tapi jering padewekan titiang. Titiang riki ngaturin pidarta sane memurda ngelestariang aksara Bali ring era digital. Sakewentan aksamayang mungguin bahasa basita mewah daging pidarta puniki dong pisan pacang prasideng ledanin kayun ide dane sarang sami.
ring ajeng sang luwe haji titiang tan bina skadi kritisan sabeh memanah mesanding ring sagrane dalam terjemah. Duaning sapunika galah puniki saksat angin titiang jalarin nandurin karang padewekan sane mejanten kanten akeh kantunan. Itu dane sareng sami sane mangken titiang. Ring jagatnya sekali makin sampun kabaos ring era globalisasi puniki. Nika mawinang panglima teknologi sampun saya nincak. Idane sareng sami akeh seneng ngangen teknologi ring media sosial. Punika mawinang bahasa miwah sastra Bali punika ketinggalin oleh para kramane. Para jenane sane mangkin mawinang teknologi punika sane sangat basa miwah aksara sastra Baline sayang ketinggalin kantos wenten anak mausang yening melajah basa Bali punika mewah yening melajah basa Bali punika tenget utawi pingit kewiyakianyane. Bahasa asara miwah sastra Baline membuat pisan kewiyatannyane. Ring pewangunan jagat Baline kewekas bilih-bilih sane mangkin pemerintah utawi guru wisesa sampun ngemedalang pewarah-warah inggih punika program manut usaha pemerintah punika napi sujatine dados kemargian antuk krama Bali. Era digital iki ngecenin peluang lan tantangan sane ageng. Peluangnya ne iraga prasida ngereh informasi ngenengin indeks budaya sains lan kewikanan kiosan antuk cepet. Nanging tantangannya ne inggih punika iraga prasida ngenehang budaya Bali ngenten. Generasi muda dados ujung tombak. Ngiring manfaatan teknologi niki untuk hal sane positif. Umpamanya ne membahasa Bali ring media sosial, nunggahan sastra miwah seni Bali ring media sosial, miwah sane lianan. Sampunika ngantos era digital ngawinang iraga lali jati diri. Teknologi punika mantah piranti nanging pikayun lan budaya iraga sane tinih utama. Itu dane sareng sami yening sampun iraga uning melajahan sastra presida iraga uning sane patut utawi sane uang. Iraga mandos jadmo mangda saling asah asih saguluk salulung sambayang kakek taler tresna asih sarwa urip pinaka bakti majang ring ida sang yang widiwasa. Yening punika prasida kapti sareng sami sinah jagat Baline lanus kemaripah loh jinawi. Itu dane sareng sami yening cutetan titiang daging pidarta punika iraga dados krama Bali mangda melajahin miwah lebehin bahasa aksara miwah sastra Baline raris laksanayang ring sajeroning kauripan ring sajeroning ngemargiang swadharma yening sampun prasida lestari bahasa sastra miwah aksara Baline ngawit saking angges suang-suang. Pastika sampun prasida jatma Bali nuju jiwa paripurna prasida nyujur jagat Bali santi. Ida dane sareng sami kesumayan titiang wantah asa punika muin pidarta titiange nenten lali titiang nunas agung nunas sinampura puputan titiang antuk paramo santi. Om santi 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 om.